Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali ini. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. It might sound stupid, but people kept telling me that Malaysia is such a young country and it doesn't have enough history. Here in Malacca, what I'm reading here says 1600. Okay, let me show you. Okay. As you can read, it says the port of Malacca in 1660, right? And if you think it was a jungle, I'm sorry, but already it was a town. And you can even see the tower. Right? The history of Bastion Victoria. You can see the date shows 1641. 1641. This town is at least 400 years of history. Wow. That building says 1753. That's more than 300 years ago. So next time someone said something stupid, just ask them to do a little bit of research. Everyone always asks why we love Malaysia, and I just thought one of the reasons that I love Malaysia so much, that is because all the malls stay open until 10 p.m. It's literally 10 a.m. to 10 p.m, maybe sometimes a little bit later, and that is honestly incredible. I cannot express to you how much that makes a difference to life. In the UK, everything closes at 5 p.m. You finish work, the kids finish school, and you might as well go home and put your pyjamas on and sit in front of the TV, because there is honestly nothing to do. There are obviously cinemas and restaurants to go to, but they cost an absolute fortune and you can't do it all the time. It's like a treat, it's a novelty. The only other places that open later than 5 p.m. in the UK are supermarkets. Supermarkets are different in the UK to Malaysia. They do sell clothes, electrical goods, toys, games, books. They do sell a lot more. However, imagine that being your life. Like, you literally have nothing else to do, so you just wander around a supermarket. Shopping in general in the UK, you don't really get mega malls like you do here in Malaysia either. The shopping is high streets outside, and to be honest, there's not really many shops left these days either, because the economy is so bad that no one can afford their rent anymore. So half the shops are all closed down and empty anyway. It's just so lovely to finish what you're doing with the day, finish schooling, finish work in Malaysia, and be able to just go and have an evening. The world is waiting for you out there. You can just go and enjoy your evening. You can go and get food. You can just go and have a mooch around a mall. And that's fine. It's lovely. Weather doesn't matter. You don't need to worry about whether you're going to be rained on, whether there's going to be a thunderstorm, whether you're going to get too hot, because guess what? It's all indoors, lovely aircon, perfect. I cannot explain how much that means to someone from the UK, and that is one of the reasons why Malaysia is so incredible. Minah Saleh bodoh kena speaking ni. Hi, hello miss. You want ice cream? Oh, tak payah speaking lah. I boleh cakap bahasa Melayu. Boleh cakap Melayu. Boleh. Kita duduk Langkawi. Orang Kedah lah. Orang Kedah. Kedah, macam mana pula? Tapi hangat-hangat. I nak order ice cream lah. Oh, ice cream yogurt? Ice cream yogurt tu. Boleh mai tengok ni. Sos nak sos apa? Ni kat sini kita ada coklat. Lepas tu kita ada pistachio, kita ada white chocolate. Tapi top seller kat sini sos pistachio hijau-hijau. Tu hijau nak cuba. Hijau nak cuba. Bolehlah campur dengan tu apa ni? Ni. White chocolate. White chocolate nak campur. Tak boleh. Tapi tak apa. Bolehlah. Untuk yang cantik-cantik mata biru-biru ni kita bagi. Sakna. Ni topping dia. Kita bagi free ni rainbow jelly. Warna-warni. Sedap sikit je. Okey. Buah-buah ni RM100 nak tambah tak? Buah apa-apa? Strawberry boleh. Strawberry boleh ha. Strawberry kita dari Korea. Pupuk Korea. Bukan dari Malaysia. Bukan Malaysia, sedap ni. Apa dia? Cuba-cuba. Boleh cuba-cuba sekali. Bukan lah. Teringin nak cuba. Teringin nak cuba. Yang ni kita bagi free juga. Semua yang free, I nak ambil. Semua yang free nak. Ni mini crush ni free. Rainbow crush ni free. Lepas tu nak tambah lagi dah ni. Ni ada popping meletup-letup dalam mulut. Tak mau? Apa lagi? Ni pun sama kok, meletup dalam mulut. Tu nak. Oh, yang ni nak. Sebab warna tu cantik tu. Oh, nak sebab warna cantik.
lawak rupanya. Boleh saya ambil sudu. Hak ni kalau makan meletup dalam mulut. Tapi kalau meletup dia tak pecah. Dia tak pecah perut. Dia tak pecah perut, dia sedap Oh, okey. I suka macam ni. Suka je ni Sentuh, I suka. Ni orang Malaysia ke ni? Orang Kedah. Benda sama dia duduk sini? Ya. Oh. Kahwin dengan orang Malaysia. Oh, patutlah. Oh, patutlah pandai cakap. Lama dah. Lama dah. Patutlah cakap pekat sangat. Icau tak pekat macam tu. Pekat. Ni siap dah? Pekat sikit lah. Pekat-pekat Terima sangat. kasih. Betul kan? Sebab memang kalau kita dah tinggal kat negara orang tu, lepas tu kita berkahwin atau apa kan, atau banyak kawan macam tu, jadi macam kita tu dah meletup-meletup kalau nak cakap. Macam tu lah guys. Mata biru-biru. Nanti main lagi nah. Okey. Terima kasih. Okay, bye-bye. Sedapnya. You're considering moving to Malaysia, this is your one-stop 101 crash course on how to get here with a visa. MM2H is an acronym for Malaysia My Second Home. Initially, the program was initiated for foreigners who want to come here and live here as a second home. But eventually, as you probably know already today, mostly their first home. The MM2H program, who is eligible? Basically, anyone from around the world, anyone who's age 21 plus. There are different categories regarding the age. Other than that, people who will fulfill the requirements of the fixed deposit as well as the property. Guys, don't come to Malaysia. If you are planning to visit, to come here, just go to Singapore or somewhere else. I make this video people to warn you. People. Sekejap, ini abangnya habis makan atau gimana ini kok makaroninya masih ada di situ? Here are crazy, are wild. Literally few minutes ago, on that building, level 2, people was asking me to pose nude. Literally nude in public for a petting class. I say, in exchange of what? They said, super wing snack? What such insane offer is that? Who can accept this? You guys, I'm in Malaysia and I'm so excited because this country is stunning. MashaAllah. My husband's son and I are here because it's my husband's birthday trip, but we're also here house hunting. My husband's son and I are here because it's my husband's birthday trip, but we're also here house hunting because we do want to relocate to Malaysia, inshallah, and get the hell out of UK. We're here for 3 weeks. We've begun in Kuala Lumpur. We're going to go to Langkawi, Penang, Perhentian Island, Singapore, and then back to Kuala Lumpur. If you guys have any recommendations of places to go or places to eat within these destinations, please leave them in the comments. I've done like hundreds of hours of research on TikTok and Google, but if you guys know any of the places, just let us know. Thank you guys. اسمي زليخة من موظفة ميديا من الجاكيم. بدي عندي 2 سؤال حول بس مقابلة بالشكل البسيط. يعني زيارة موفقة في زيارة جاكيم وزيارة الجهات المعنية بحلال ولله الحمد. هذه الزيارة يعني للنظر في المنظومة حلال في ماليزيا من خلال زيارة جاكيم والمختبرات الموجودة والجامعة، وكذلك الاطلاع على مركز حلال وجهة HTC. طلعنا عليه اليوم من الزيارة في خلال جاكيم. طلعنا على كيفية آلية العمل وآلية عمل اللوائح وما وجدناه حقيقة من عمل مهني مميز في العالم، وكذلك مختبرات متميزة جدا لم نتوقعها بهذا الشكل، ونتطلع بمشيئة الله للتعاون بشكل مستمر. Bangsa Melayu ni bangsa yang hebat. Kalau kita tak merantau, kita tak pergi luar negara, kita akan anggap semua benda pada bangsa Melayu ni biasa-biasa. Tak mana nak cari satu bangsa dan budaya, kalau datang rumah orang tu waktu bila-bila pun unannounced, insya-Allah dia mesti hidang kat you makanan. Walaupun dia tak prepare, dia akan cari juga barang-barang dalam almari dia tu dan dia insya-Allah dia akan masak. Kalau tak ada apa-apa pun dia akan terus buat cucur at least. Ini adalah budaya yang kita dah diajar turun-temurun sebenarnya. Kita rasa malu sangat kalau orang datang rumah kita, kita tak ada apa nak hidangkan sebab itu bukanlah budaya orang Melayu. Tapi kalau kita pergi tempat lain, you tak boleh datang rumah orang sesuka hati. Walaupun you kenal atau you kawan. Contohnya dia invite you untuk dinner, and then barulah Mak Saleh tu akan prepare makanan dan barulah you boleh makan. Dia tak akan tiba-tiba nak masak. Tapi mak-mak kita macam mana?
goreng kotiau. Pergi beli kotiau kejap kat kedai runcit tu. Mak nak goreng ni. Kita pun anak-anak pun terikut-ikut. Itulah budaya orang Melayu. Kita ni memang nak sangat jamu tetamu. Malu kalau tak jamu tetamu ni. Rasa macam bersalah. Yang kedua, orang Melayu ni baik korang. Kalau you pergi overseas kan, kalau you pandang orang akan rasa you are being rude. Contohnya you pandang and then dia takkan senyum dekat you and you cannot make conversation with a stranger dekat luar negara. It is weird. They don't do that. Kita kalau nak beli-beli barang kan, kat pasar-pasar ni kan, tiba-tiba ada perempuan kat sebelah kita ni pun letak sayur-sayur. Kita boleh bercerita, kita boleh sembang. Betul. Kita memang bangsa yang tak sombong. Tapi kat Malaysia ni kita boleh Assalamualaikum. Walaupun kita tak kenal. Boleh. Kalau orang tu pandang kita pandang dia balik, kita senyum. Boleh. Itulah budaya orang Melayu. Tak ada kat tempat lain. Sebab tu bila saya pergi mana-mana, saya rindu sangat. Saya selalu cakap, bangsa Melayu paling best. Orang Melayu cerdik-cerdik. Walaupun kita dimomokkan dengan kata-kata orang Melayu ni tak pandai sangat, orang Melayu ni tak rajin, saya boleh kata otherwise. Sebab masa saya belajar di sana dulu, JPA dan MARA paling ramai diorang hantar adalah orang Melayu. Dan dekat sana, kita ni compete bukan dengan bangsa Melayu saja. Kita ada daripada negara-negara lain. Contohnya dari negara China, Russia, dari negara India, dari negara Arab. Dan kalau korang nak tahu kenapa profesor di Rusia sangat-sangat sayangkan orang Melayu, student Melayu. Sebab rajin, pandai. Siapa yang top scorer dekat universiti kat sana? Student Melayu. Ingat siapa? Kita compete di persada antara bangsa pun kita menang. Sebab apa? Sebab orang Melayu ni rajin. Dalam kelas kita memang diam. Kita hormat profesor tu. Sebab kita dengar. Dan balik kita study lagi. Kita always well prepared. And kita always do our homework. We always want to do our best. Itulah orang kita. Siapa kata bangsa kita ni tak pandai dan tak rajin? Memang silap banyak. Pergi mana-mana, kita duduk negara orang, respect tempat orang tu. Kita kena ikut adat orang tu. Betul. Kalau kita tak boleh faham adat orang tu, budaya orang tu, at least kita respect. So, walaupun saya tak faham bangsa ataupun budaya orang tempatan, tapi saya try to blend in, to be respectful. And janganlah kutuk-kutuk negara tu. Kata dah duduk, kita belajar kat situ ke, kita cari pendapatan kat situ, the thing that you can say is actually thank you. Kalau kita tak nak suka kat tempat tu, kita balikkan negara asal kita. Macam saya balik negara asal saya. Sebab kecintaan saya pada tanah air saya paling tinggi. So kalau orang kata semua orang suka berhijrah, pada saya Malaysia terbaik. Sebab dekat sini penuh dengan orang-orang yang hebat dari bangsa Melayu, Cina, India. Kita orang Malaysia. And for me, di mana you nak dapat tempat yang ada 24 jam kedai makan buka? Kalau you pergi overseas 6 petang dah tak ada kedai dah. Tak ada untuk buka. Kalau you lapar malam-malam apa? Nasib baik bawa Maggi dari Malaysia. Dekat sini, kalau kita jet lag, kita balik, kita bangun 4 pagi ataupun 4 pagi kita tak boleh tidur lagi, kita pergi cari maple 24 hours sebab lapar, jet lag. Hanya di Malaysia saja tempat yang paling best. Baru-baru ni viral satu video seorang YouTuber ni, nama dia Evan dan berasal daripada US. Dia membandingkan subway dekat New York dengan LRT dekat Malaysia. Parah dan mengejutkan. Mula-mula dia pergi satu tempat yang fancy dekat KL dan membandingkan dengan satu tempat dekat New York yang penuh dengan pendatang asing daripada Haiti. Dia yang dalam perjalanan ke stesen LRT itu dengan terujunya cakap, "Aku nak tunjuk dekat korang subway Malaysia. Semalam aku dah pergi, cantik dan bersih." Dah sampai stesen LRT tu, dia tunjuk kat lantai tangga dan lantai train pun jauh lebih bersih daripada subway dekat New York. Dia tunjuk dekat track, ini kalau kat New York ni tikus berlari-lari dekat track ni. Dan dia memuji orang Malaysia yang senyap dan beradab. Dia tunjuk beberapa klip video. Rupa-rupanya subway dekat New York ni lebih parah. Sebelum itu, kita bagi respect kepada tukang cuci LRT dan jemput follow account ni. Even dia tunjuk ada tikus yang memakan muntah beramai-ramai. Ada yang gila sih, ini gila banget. Jadi dia tunjukin gitu loh ya. Itu bandingannya antara negara maju di US dengan di Malaysia. Makanya kenapa bule-bule itu suka Malaysia, karena memang clean dan itu memang membuat istilahnya orang-orang itu suka dengan kebersihan. Karena di Malaysia itu kalau kita lihat ya, wisatanya, tempatnya memang semuanya bersih gitu.
ya kan? Di jalan rayanya memang itu yang dikedepankan. Karena mencerminkan Islam tuh bagaimana yang sebenarnya. Itu loh, keren banget, asli keren banget. Macam tak betul. Ada yang menari memanjat besi pemegang tu. Ada tikus yang berlari dalam tren. Dan yang paling teruk ni, ada seorang ni tengah tidur. Dan dengan peramanya, seekor tikus yang besar memanjat badan dia. Kalau korang pun mesti melompat punya lah. Dan satu persoalannya, ke mana duit kerajaan Amerika dibelanjakan? Jiwa je lah, jiwa Malaysia second home kan. Tapi hati tetap Tajikistan lah. Kita lah 11 tahun dah. So apa yang boleh you bezakan culture Malaysia dengan culture Tajikistan kat sana? Culture memang banyak beza lah. Dia cara hidup memang semua lain. Tapi yang pasti support pada bola. Yang tu sama lah. Dah fasih betul lah Mina Saleh. Jiwa mesti dah Malaysia, kenapa datang sudut tokong Tajikistan ni? Jiwa je lah, jiwa Malaysia second home kan. Tapi hati tetap Tajikistan lah. Kita lahir sana kan. Maksudnya you memang minat bola ke ataupun sahaja hari ni datang memang nak tengok environment bola dekat Malaysia? Saya suka tengok bola. Tak pandai sangat pasal game dia, tapi saya suka tengok. And lagi-lagi bila melibatkan Malaysia dengan Tajikistan lah. Yang tu Ya, macam you dekat sini, mungkin sorry kalau bertanya, dah berkahwin ke belum berkahwin dengan orang Malaysia ke mana tu? tak kahwin lagi. But you antara orang yang TikToker famous juga dekat TikTok kan. So apa yang maybe orang macam daripada content creator, lepas tu orang tahu you orang Tajikistan, apa mungkin macam pandangan orang terhadap you sebenarnya bila orang tahu you boleh cakap bahasa Melayu lah? Pandangan orang biasanya selalu terkejut lah. Sebab pergi kat orang, diorang akan speaking dulu lah. Diorang speaking dulu. Lepas tu saya balas dengan bahasa Melayu. Dia cakap, lah boleh cakap Melayu ke? Ya, betul lah. Fasih betul okay, lah. Bagi saya rahmati kawan lah. Kawan Tajik bagi bendera. Okay, malam ni dah dapat bendera Tajikistan, kenalah sokong negara sendiri kan. Saya rasa macam sama ada dalam 3-1 maybe. Maybe yang you suka player Malaysia lah? Tak sangat sebenarnya. Saya suka tengok je. Okay, alright. Mungkin you boleh share you punya, mungkin nak tengok konten you, apa TikTok you, apa IG you, mungkin you boleh share juga. Okay, so kalau nak tahu lebih banyak pasal negara Tajikistan, sebab saya share banyak sangat info. Bukan negara Tajikistan saja, memang satu Asia Tengah lah. Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, semua negara stan. Boleh follow TikTok saya Minah Saleh Celup. Instagram pun boleh cari juga Minah Saleh Celup. Nama tu? Sebab dia macam Mak Saleh, Minah Saleh kan. Tapi bila macam orang dapat tahu saya cakap Melayu tu, Minah Celup Lepas tu saya pun macam menarik juga Minah Saleh Celup. Alright guys, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, kita bisa melihat bagaimana kerennya, bagaimana istilahnya komentar daripada orang-orang luar terhadap negara Malaysia, di mana mereka membandingkan Malaysia dengan US. Dan juga dikatakan bahwasannya mereka itu sangat-sangat takjub dan juga sangat-sangat suka dengan negara Malaysia karena banyak faktor yang mereka dapati di Malaysia ini. Sedangkan di negaranya itu boro-boro dapat ya kan. Nah, meskipun dikatakan kalau kita backgroundnya negara-negara mereka adalah negara-negara maju, tapi kenyataannya di sana itu jorok banget katanya guys ya. Dan seperti itulah kenyataannya guys ya. Oke, mungkin itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.